mai eki I he hoa ko e ni. Ka fia tu kua e mau whawheta I pa mo mau whamalo ki he awhiona. Ko rea eki ko e mānawa mo oi ka mai tauhi pia mo e ngahi lele ko toa pe mo ngahi tāpuaki ko toa pe o ke whakainasi aki e mau mo oi I he whiawhi ko e ni. Tamai o mau whawheta I ke te koe tamai ko rea ko e mau kei mau e taimi mo e whainga maari e ke mau whakatahataha mai ki o sai o ne I he ewhi a whini. Ke mau wako ke mau toi ilo lahi ange ki he awhiona. Tamai ko mau rotuia eki ai ngahi Des fola pe mo ngahi mea te mau wako I e whiawhi ko e ni tamai. Ke mau puke ia eki he aonga ia ka te mau tonu I he whai whanonga pirikimi o mau whai I he mamani ko e ni tamai. Mau loto whaka he whiawhini eki ke mau whakafoki atu. Ai ni ia mo langi ke whakateunga ka e awhiona. He wafa alo ka ko mau whamu ui ko sisu kalaisi. Amen. 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 E whiawhini te tau ako pia me he lesoni o kui koe the Saviour pe koe whakamo'ui I e whiawhi koe ni. Pea kuanga peheni lewa ai tala noa ki he whakamo'ui. The Lord Jesus invites all of us to come to me and learn about me. O tala mai o tau iloi he tau mo'ui whakaristia ne koe whola o kuhanga e si suo whakawhea ki tau tolu. O ne tala mai mou hao ki a te au pia mou wako pia mea te au. Pe kohono whakarea e taha mou hao ki a te au pia mou wako I a te au. Ke tohi a mātiu wahi hono taha ves hono wa walo pia mohono wa hiwa I hono lau whakatonga pia mohono lau whakapapalangi. O peheno lau whakapapalangi, the book of Matthew chapter 11 verse 28 and 29 it says, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. E toia mātiu wahi no taha. Ves ko ia hono wa walum, hono wa fitu o pehe hono lau whakatonga. I e pāki o kua mau. Hao kia te au a ki mau tolu ko toa pe o ku whainga mo mawhasia. Pa te ufuaki ai fie maari e ka te mau tolu. To'o e ku haha mo ngā ka te mau tolu. Pea mo wako I a te au. He o kua wanga vai mo anga malu. Pa te mau ilo aia. Ai fie maari e ki ho mau lau maari e. Amen? Mo whanongo ki he lau e vesi ko e ni. Ko e whakaafe ni. Aho tau whakamo ui ko sisu kalaisi. O kai ke ngata pehe ne whakaafe I koe ke hau ki a te au. Ka au ne hanga o whakaafe I koe ke hau o ako I a te au. Tō e ku ngahi haa mo ngā ki a te koe. Koe hono uhi ngā he o ku maa pe. Tō e ku ngahi haa mo ngā ki a te koe. E kua wanga malu pe a kua wanga vai. Pa te ke ilo ai, pe te ke mau ai e fie maari. E tai mlahe o tau hao pe ki he eki, ka aku I kai ke tau te iloto ki tau toluia ke tau wako ke tau ilo ia e otua. Lots of people, they have come to Christ, or they have found Jesus, but they do not want to learn about Him. And that is why they don't grow in their Christian lives, Christian lives. And we have to try and learn more about Christ so that we can grow. Amen? Tala mai he whala ko e ni, o whakawhai ki tau tole sisu ke tau hao ki a te ia, pe tau wako pe mea te ia. O te tau hao pe, ka kai ke tau fie ako, he kai ke malawa ke tau tupu whakalau maari, ka pau he kai ke tau wako pe mea sisu. E anga whewhere vai tau wako, ko hanga he mea o tau loto, ke tau wako ai pe me he otua. Ke tau wako ke tau ilo e ko hai ai karaisi. All of us are God's children because He made us. Amen? Na hanga he otua hange ko kulage ko he wike ko si. Na hanga he otua pe he mawhai pe mo mafi na ne mau o ne whakatupu koe pe a moa. Alu pe moa ke tohe a mawakai, e vahe hono ua,
Vesi hono hongo fulu. Tohia malakai vesi. Vai hono wa vesi hono hongo fulu. O kutara mai e he vesi, i he vai hono wa vesi hono hongo fulu. I he tohi whakapaparangi. Have we not all one Father? Did not one God created us? Why do we profane the covenant of our fathers by breaking faith with one another? Amen. O talamai he ves fola ko eni o kutau taha pe he na hanga e o tua pe taha o ngapi a kitau to. Ko hana hono uhinga o kutau feto aki ai I he anga o tau ngahi tui. Tai mulahi o kutau osi ilo ko toa pe kitau tolu ya koe wha o kitau tolu he o tua. We all know that God created us. Or we all know that we are God's children because we are born again. Jesus Christ is the Son of God in a unique sense. Sione, John chapter 1, verse 12 and 13. Please turn with me to the book of John. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Amen? O talamai, o tau nehanga tua fa o tau tol. Once we accepted God into our life, o tau taria sisu, ke hoko ko tau o tua mo tau whaka mo ui, o tau toi whanau I fo o ki tau tolu, ki he o tuape. Amen? E o whanau I fo o ki tau tolu, I he o tuape. Pakana uhinga ia, o tau ilo, tau lau e whora o tau ilo ia, that Jesus Christ is the Son of God in a unique sense. Aluga mo ke tohe sione vahe no tolu ves no taha no o koutui ko taha ni he vesi o pu ilo ia he tolahi. Ta koe kalasto na vesi la roto aki o talamai. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but to have eternal life. Amen. O for mahina mai he vesi ko ni ke te tau tolu. That God so loved the world. Panai ofa pehe ai o tuaki mamani. Na ne foaki hono alo tofu pe e taha. Ko hui ko ia ko toa pe e tui pi kitai ke te ia ke ua na aua. Ka ne mau e mo itai ngata. Hallelujah. Amen. O for mahina reka te tau tolu. That Jesus Christ was the only Son of God. We are God's children. We have been created in his own image. We have born again into God. O ta hoko ta toko e whanau ai o tua I he ne hanga whaua ki tau tolu I hono I misi o na. Pe aku tau toi hoko whoki ko e ne whanau I he taimi ko ku whanau I fo o wai a ki tau tolu. Pa u tau mahina rewa ki tau tolu he ahoni ko taimo tape u tau tala noai ke he whakamo ui pe ko sisu kalaisi. O ku tau tala noa ki he foha e taha pe o e otua aia na nihanga o fuaki ke mate I he kolosi pe pekia I he kolosi ko hia ko koe pe amoa. Amen? Au ke sione vai hono nima ves hono taha ono I hono taha hiva. Hono taha ono ke hono taha hiva pehe. So because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jews persecuted him. Jesus said to them, my Father is always at work to this very day, and I too am working. For this reason, the Jews tried all the harder to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making him equal with God. Jesus gave them this answer. I tell you the truth, the Son cannot do anything by himself. He can only
He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. Amen. Talamai he Mexico ni e taimi ko na talanga he otua ko aba mo kutamai e sisu ko aba mo kutamai o matahape na ita ga ngai siu he phangeu na pe he phanga sisu o hake ia ke na le bolo tatau pe mo otua o te ko taimi ko ya na e uia ko Yahweh. Pela na roto mamahi ki na toluia holo ai ke pe he o hawa a sisu ke ni hanga pe he mai o na le bolo tatau pe mo na otua na ui ko Yahweh i he taimi ko ia. Amen. Ka koe ke o stalage si su ko talatu ke te mo tolu e mo ni ko nga himea ko to ape he kai ke malava e he foha ke ne fai to tahape. He ko mea ko to ape ko sio e foha o ko fai he tamai te ne fai foki pe mo ia. Ko fa mahino ni ke te tau tolu i he po ko ni ko tamai pe mo foha o kuna tahape. Amen. Jesus is the second person of the Trinity. Jesus already existed in eternity. Before he became a human being, this is what John, because te kai ke hifo kalaisia o hoko ko tangata na osi iai peia. Na osi ihe family peia, na osi tahabia ba mo ne tamai, na osi ihe Trinity peia. E ko Trinity ko family o tatano kai ko Father, Son and the Holy Spirit. But na osi iai pe si zuya. O talama he fola. He was like the second person. Ko to ta no wai o tau iloi that he's our Savior. Amen. Jesus was still God when he became a human being. This is why he's called Emmanuel. O kutala mai heng na osi tahabe. Na kei hoko pe si suia whakataha pa mo tamai ko o tua. Ki mua pa to hoko mai ko kakano. Pa ko hinga na e uia ia. Na whikau he o tua ke uia ko Emmanuela. Ko hono uhinga ko o tua. Ko e te tauto. That's why God is with us. The name that was given. Ko nga ke tau iloi. Na kai ki hawa si suia fo mai i he ne fae ko mere ko uhinga ko fahinga. You know, natula kehe pe ko fahinga. Hao ba fahinga fei tu no. Ko whakafo mai pea he otua. E tane ne ke ne talamai ke uia tamasi ko ni ko Emmanuela. Ko hono uhinga. Ko otua ia te tauto. And this is why he also called God incarnated. Amen? Kapala ke tau sio ke ta faaki ko ni na tau to sine tau lave ke tau ilo ko ha no hinga tau pehai te God, that Jesus Christ is the Savior. Ta me te tau sio le vai ko ha ene te fito ngawe, ko ha ene passion. You know, what did he want to do? Why was he here? This is why. Our Savior became a human being to die on the cross. Amen? We need to look at the purpose of his death now. We cannot save ourselves from sin, but Christ came to save you and I. Going to 1 Peter chapter 1, 18 and 19. Ulaki Peter chapter vahono ulaki verse hono taha valu ki hono taha hiva. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defected. O tala mai he wholofola ko ni ka te tau tolu. Ke tau iloi, na kai ko hawhahinga mea auwhaia. Pe ko hasiriwa, pe ko hakoula. Ke whakawhetongi a ke tau ngahi mo'ui. Ka nai whakawhetongi a ki ia, ai toto o sisukalaisi. Ko mea ia nai whakawhetongi a ki a hoanga hala mo e kuanga hala. Na ikai ko hawhahinga mea ia,
ke pehe o kumau e hatu maarie ke lava whakawhetongi aki ke tau hawai meheanga hala. Ka utala mai he vesi koe ni koe toto o sisu kalaisi. Koe price koe ne hanga i sisu o pay ke te koe pia moau ko hono toto. Tēm lahi o kou wha lawe ki he mooni koe ni. Koe hanga e tau nofo whakai mamani o whaawhainga taa ke tau hanga o whakamo ui hataha. Pe te tau hanga o lava ke whakawhetongi ake tau mo ui aki ha mo ui hataha ke tau mo ui ai. Nā koe tau tamai pe koe tau whae. They cannot give their life in for you and I. But I tell you, I know someone na ne hanga o fuaki ai ne mo ui for myself or for me. That person is Jesus Christ. Peke to ilo awa taha tene lava pe tene hanga o ave hono toto ke whakawhetongi aki haanga hala aha taha ka ko sisu peta. But au si orewa ki ai, this was his passion. Koe uhinga ini nai hifo mai ai a sisu kalaisi ki he mamani ko ini. Koe uhinga ke o mai a hono toto ke whakawhetongi aki, ke whakatau atai na ia ki tau tolu, ke whakamore ia ki tau tolu meheanga hala. Amen? But au si o ane rewa, ki he mea nai tukolo toi, ki hanga e palani ai otua, ki hanga e ne ofa ai otua nai whai ka te tau tolu. Kai ke teha mea ia e malawa ai ke whakatau atai na ia ki tau tolu. Kai ke teha mea ia e malawa ai ke whakamore ia ki he otua, e tau tamai hewa ni, a e tau ngahi anga hala. Ka koe o mai pe fuaki hifo pe hono alotof pe taha. Pe o mai e pe hono toto. Nei hao pe ia ke hoko koe lami. Ke tāma te ia koe uhi ko koe pe moa. Whakatau atai na ia ke kita. It is through the blood of Christ that we have forgiveness of sins. This is why Paul says in Ephesians 1, chapter 1, verse 7. Ito alba mo ke tohi Efeso. Ves hono, vai hono ulu aki, ves hono fitu. O kupeheai e Paula ke kakai Efeso. In him, we have redemption through his blood. The forgiveness of sin in accordance to the riches of God's grace. Amen. O talamai heni, ko uhinga ko e toto o kalaisi. Ko uhinga ko e totongi huhu ina e whai e sisu maa koe pea moau. O ku tau wai ke he tumu o e keresi ai otua. O ku tau wai ke he tumu e keresi ai otua. Hanga kula vene nai, he kai ke lava e he tamai, ke ne hanga o whakamore i ki tau tolu. He kai ke lava e he tamai, ke ne hanga o whakahawhia ki tau tolu. Ka aua lewa, ko ne whai hamea, ke tau tawatai nai me uraki anga hala. O tau lawe koe ni tau tala noa he pōnika, ne taunga pe ai toto o sisu kalaisi. Na ringi koe uhiko koe pia moao, he kai ke malawa ke whai hota whakamoui, he kai ke malawa ke whai hota whakamore i, ko hono uhi ngā pe, he kai ke toi lawa e hamea ke ne whakahawhia ki taua, ka koe toto pe o kalaisi. Almo ke tohi aloma. Tohi aloma vesi hono lima, vai hono lima vesi hono hongo fulu. O kutala noai o pehe for if, when we were God's enemy, we were reconciled to him through the death of his son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? O kutala mai he tohi aloma ko eni he tohi a Paulo ke kai loma pehe. O totonu ke tau whakalele ia te ia. O totonu ke tau mau ai whakalelei, ko ngahe ko hai tau tue mea o tau tue wheinga ki ai. He ko tai kou tau whaianga halai, o tau hange ki tau tolu ia, ha feeling oi oto. Mana tui mau pēr nau lawe ki mua ko tai mi kou o mai ai when God gave us the authority. Tai kou sanga he o tua o mai ka te tau tolu, ke tau ataina, ke tau feeling. E tai mi lahi o kulahi ake e tau feeling, ke tau tolu ke tau whaianga hala, e tau feeling ke tau, ke o te tau whaianga hala. E hei o tāpi mua o tau tōtu o fitu he ako ko toa pe o tau mokui. Pa ko hina ko foi tau ataina ko ke tau whiri, o kulaha ke tau whiri ke tau whaenga hala. Pa hine pehere wa utala mai, o tau hoko ki tau tolu koe enemies.
o tua. Tau fia mau mai ke tau whakawhai e whakalelei. Ke tau whakalelei mo o tua. Ko ngahe ko sangai si sukalai so whai ho tau whakatau atai na i aki ahono toto. Amen? Amen. Why do we need to be united again with God? Ko hau hinga mea ka pare tau pehe okay. Ko hai fu mea mahu inga fu fia mau ai. Ke utoe whokia yo whakalelei pa mo o tua. Tanga mai hen. It is because we became his enemy when we went against him. O hanga na bahe foi Mexico ni o ako e ka te tau tolu. Ka pa o ku ke hoko koe ko ha firi, pe ku ke whakawhiri ki ha toko taha, pe ku ke hoko koe ko ha firi o ha taha, pe ku ke whai hanga o e kovi ki ha taha, o ku fie mau ke tau whoki, ke tau whakalele. O ku fie mau ke tau hanga o whakamore i e toko taha koe ia. Ke tau mo ui whakamore. He ko taha ia he mea nei hanga he o tua o mai ahono. O whakahifo mai a hono ala tau whpe taha ke peki ako hea kai lava ke ne whakamore i ai koe te amoa. Kono uhinga ia o whe mawai ke tau whoki o whakalelei pa moe o tua. How can we reunite again with God? By having faith that what his son did for us. You know, sometimes o koe ke tau whangana tolo iloi, koe tau whangana tolo sio iloi, ai ngā ue koe te volo whai ke tau ngahi maui. O koe te milahi o kuhanga te ngoro o mai ngahi mea o whakatuutuhu i mua e te tau tolu pe tau mauai e manu o tau mauai e hori o tau mauai e loto ke tatau tangi ke tatau o tau mauai e competition you know ke tau compete pe mo kakai ko e o tau hori ke tau maue ke tau maue ko ngahi mea no kuhanga te ngoro o mai o whakakuihi ati o tau ngahi mata ke o te tau sia o iloi a ene ngāwe o whai. O wahai te wolo o mai a ngahi mea mata lelei. O whakatuhu mai i mua e ki te tau tolu. O wai ki tala noa ne whaalawe ke ki mua. O kui koe busy. Kono uhinga koe being under Satan's yoke. O taimi ko toa pe o tau BBC ai o taimi lahi ki tala noa ko e nine o swahapahe ni ki mua. O ku pehe tala noa ko e ni. O ku o mai mau pehe te wolo ai ngahi mea lelei ke tau sio kia. Pata tau whakatata heni ka fuka fo o. Hanga te wala o mai ke tau sio ke hafu mea lere fo o. O ku au ngai ke au ke ngā wepe a moi foki mai. Ka he taime ni ihi ko tau sio pe ke mea lere. O tau hiri ki tau tolu ke ai hafu mea lere lau mano. Ke aha mea lere koe ke te tatau ia moha taha. Pe he taime pe he rewa o tau o tato ke kātila o mai e ngai hafu mea lere ko ia. Ko ngā foki o glerei ko tau uhinga o ave ke tau tolu ke mea lere ke hako ke ngā we. Pe whakafok mai, pe awe whanau ki hea ko, pe whakafok mai. A koe nana whakapuri e toki turi mui mai me iai. Te ke pāhia ko he alo ngā aue, me he mōni te ke whalaite, hono whengai ke tāe fu mea rere ko ia, kai ke iai hao taimi o koe ke hanga o lau ai hao wholofola. Koe taimia, o ku kākā i e te molo he tau ngahi mo'u. O kune o mai e ngahi mea mata lerei, ke tau sio ki ai, ko ngahi mea iai au ngai i he mo'ui o ku tau ma'u, kai ke tau hanga tofa whakatoka ngai, o kune hanga i ha toho tau taimi koe, kai oa te tau lawa, ke tau wako, ke tau iloi o tua, ke o te tau lawa e tau wholofolana, e whakaririwa e tau mo'ui, o te tau lawa e wholofolana, na whaia e tau whakarelei pa mo tau o tua, ke tau toi whaawhia ke pa mo ia, ko hono uhi ngaha ni hanga ai ke tau PPC pe ke tau toruia, beisan mari ki ti sema, ngā we pa anga pe ke whakawheau e tau ngahi, mo ui whakaaho mo tau, anga e tau whanonga i he mamani ko e nika, kai ke tau manatui, mo tau toi aha ke ho tau mataa toi sio, hanga e te wolo, o kaha asi ho tau taimi pa mo e otua. O whia mao lahi ki tau toru ka inga, ke tau fumata ki tokanga au pito, o whia mao ki tau toru ke tau vauwhi, ki tau whakalelei pa mo sisu, ko hono uhi ngahi na ni hifo, ki whakatau o taina i koe, pia mua. Jesus Christ destroyed the work of the devil and the devil himself when he became human, died on the cross and rose again. Tala mai, e konga ko e ni. Ne hanga e sisu o whakatau o taina e ki tau tolu pan hanga like ke te walo. Mo manatu e tala noa na e talangi e taimi koe na e toa ia ipa mo atama na e talangi e he otua kia iwi. Kokoe, te ke maua e mamahi, te ke koho aho mate i he lau raka kai e ni ihi e aho te ke whanau i mai ai a tama ki mamani.
Para ne talange kia atama. Koko e te ke mau e mahe ka kawa ho mata. Pane talange ki he ngata. Koko e te ke heke a ki peho ke te. E aho kotoa pe te ke kai e fu. Osi anu hanga o tua talange e mea kotoa konte nau fou iai. Pata foke ai o tua o ni hanga talange ai fo tapu aki. Pea moho tau amanaki rerei kia iwi toko taha pepa na ne talange. Pea koho hako. Te ni hanga o laiki e ulo e ngata. Taim kotoa pe na hi taim kotoa pe o tau sewa fola na hifua si supa ni hanga o lavai aki ene pekia pea te rio ia pea toi tu ia he osi aho toru koe taimia o totonu ke tau ilo iai koe taimia ni nai lavai pena e aku ai e parani ai o tua ene talange ke hako e fefine te koho hako te ni hanga o laike ulo e ngata koe taimia ni o tau ai ho tau matapa tau ilo iai na e aku ai parani ai o tua na hifo si suka laiso pekia pea te rio, pea toi tu he ose aho e toru na ni hanga o lava ia ia setane. Amen? Ka pala te tau sio ke hanga power. Matuna tau si sio ane nai ke koe hau hinga o tau tu iai koe o tua, koe sisu, koe fohai, koe alo iai o tua. Tau sio hono wa, koe hau hinga mea na hifo mai ki mamani. I hono toru tau sio rewa ki hono iwi, pe ko hono mafi, pe ko hono mawhai o sisu. Sicknesses and demonic activities and sin are all the work of the devil. But John says that Jesus has destroyed all these already. We can have the power of Jesus over sicknesses and demons and sin today. Manatelo braga ne os fakatawa tai na ki tau to. O tala mai ne wa heni ko ngahi mahaki go ku tau puke. Peko ngahi ngau e koe, ai te bolo. E te mlahi, o koe ngahi mahaki o tau puke ai. Koe hanga he te bolo ia whakawhi ātunia i anga i tau ngau i ke eki. Ha he te bolo ia ai koe ke puke. Koe ngaha koe teipi koe te ke hawai ke he lotu, kulanga ho ulu pa ke pehea tu koe, alu pe koe hoa kau nofo au he kulanga ho ku ulu. Ko hona uhinga he posi ilo he te bolo ia, ko hu mai o ke whanongo ke wholofola ai o tua, te ke toi ilo ai, pe te ke ako ai e koe ha mea fo o. Pani hanga ia ai koe ke langa ho uru. Whimau mo toke mo fumata ki tokanga au pito. Ko hona uhinga he koe whahinga mahamahati au tau mahati tau torpa au tau puke tau toru ai, ta koe ia koe ki whakahanga pe te bolo, pe koe ki te si koe pe whewheanga ho ofa mo tui ke o tua. Amen? Amen. Jesus promised that He will answer us if we pray in His name. Amen. Tohe sione. Vahe hono taha wha. O kuiai e palomesi ko eni ai asisu. O taramai he sione vahe taha wha. Ves hono taha tolu mo hono taha wha. Taha tolu hono taha wha. O kupehe hono whakarea. And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name and I will do it. Amen. O talamai heni. Kore ha mea pe I hoku hua wha. Pea te watu ia kia te kore. Kore ha mea pe I hoku hua wha. Kono hinga o tau lotu ai paka whakamuimui e tau lotu mo tau ngahi kore. Mo tau ngahi fie mau o tau te kaki o ave ke o tua pa tau pehe. O kumau kore ni I he huafa o sisu kalaisi. Tā koe kono uhinga ia o talamai e sione. Nei pehe e sisu. Mo kore ha mea pe I hoku huafa. Pea te uati e ka te kimoto. Amen? Amen. Te maa opito ke tau ilo. This is the power. O guai e maa lopi. O guai e power. In the name of Jesus. So therefore, when you pray, kore ki he otua. I he huafa o sisu kalaisi. He kuiai e maa lopi makehe. I hono huafa. Amen? One of the most common fears of new Christians is that they may not be able to continue their Christian lives. This fear is not necessary and not real. O talamai o koe te mlahi ko tau hau koe hoko koe karistiane fo'o. O kuiai rewa ai whahinga ki mana wahe pe I fia ma kehe ia te tau tō.
Pako tu lai ko to taha ko to pe e born again. O wai be fangi me aya hanga le ve ho mo wi ke step forward. O wai be fangi me aya hanga ya hold you back. O ni hanga puke koe ka ua malawa ke laka ki mua ke whakalaka ho mo ui whakakaristiane. Amen? O ko tu lai ko to taha ko to pe faleni o te kai ke nea o sia eia pe pone o sia he ko tu ko tau tol ko ni o tau o mai o mo ui fo o tau o mai o born again mai ki he o tua to wai pe tai lai o wai tau fanki yongo o tau fa amo ki tau tol what can I do ko hai me te fai ke malawa ke forward ke move forward te hanga ko ni pe lawa hai me ke fa malo hi ke ho tui to wai le ba tai me pu yongo i pe he te na ngalo ya te koe ke puno pa ke kore I hua fa sisu kalaisi ko ya ku ya e mafai be mo malohi. Amen. God does not ask us to depend on our strength. He only asks us to depend on our Savior, who has the power to keep us from sin and to save us to the end. Talamai heni o fe mau pe he o tuake o te tau ha o te tau falala pe ke o tau poto whakai tangata o te tau falala pe ke o tau ngahi malo hinga whakai tangata wai whake tau mirahia ka pau e tupu haka to o tahao o a uia fute ono pe a sino kau kaua he tai milahi o ne pehepe ia ko a uia koe ke o tokanga o ke o fe mau awe o tua ko uhingahe ko a uia ko ngā ue pe a uia ko nima malohi pe o mau pe e kume eia aku kai tai milahi lewa uina wha tokanga nau tolua ke nau kore ki he eki ke toi o mai ha malohi mo ha poto fe unga mo ha iwi fe unga ke whakahopata ke nau ngai ngai o tala mai heni ouangi oua na whai ta ke whalala pe ki ho nima malohi mo iwi lahi ka ke whalala ki he alo e otua whalala ki he otua he kufo mea e malo. Amen. Jesus deserves our trust because all power in heavens and earth belongs to him. Talamai he tohi a Matthew ves hono wabalu o talamai ai ke tau trust ke tau ange tau whalala ko toa ki he otua ko uhia he koe power koe malohi ko toa pe I he hewani pe koe langi pe ko mamani o ku a anai. Amen. Ves hono wabalu ves ke vai hono wabalu ves hono taha walu o ku pehe ai. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Amen. Atalangi whamahina ne sisu koe ngahi malo hinga ko toape. O langi pia mo mamani o mai ko toa ke te ao. Koe pāua ia o ku mau e he alo o e otua. Amen. I hono whaare wau tau tala noa ki hono loto ngā pa ko tau tala noa whakao si pen wau pehengia. Christ who is alive today is seated at the right hand of God in heaven. But he is also in the hearts of those who trust him by his Spirit. He is with them to the end of time, and he is among them when they come together in his name. Amen. O talamai. O kalai si o kune mo ui I he ahon. Pe o kune nofo pe kune afio I he nima to o matau o ere otua I he hewani. Pe o kune o toi afia foki I he loto e toko taha ko toa pe o ku whalawa ane ki a te ia aki hono lau marie. Pe ia I e mauai pe ia o a o ki he nganda anga. Pe o kune toi afia foki I he kakai o kuna utuu pe na ui I hono huafa. E ka aina o kune hanga he foi tonga koe ni o whakamahino ka te tau tolu. Jesus is alive today. Na e toi tuu ia. O se aho e tolu na e toi tuu ia. O koe ngahi o tua o tau hiki ai. O koe ngahi fuwhakatata o mai pa tau hiki ai pa tau puno o ki ai. O ko whea ki nau tō. Ko te whanongo koe hatoi o tua. O ko puno o ki ai. Hatoi taha e toi mo ui he ahon. Ika. Te ke lau ho whola. Pa ke kum he historia. He ngahi fu o tua o whai ki ai e puno o
o ku fai ki ai ro tu, o fai ki ai lau, ko ha fua ga hi mea ko to pe o ta o tu aki he mama ko eni. O i kai ke ai ha taha ia e mate pe to tu ko sisu ko laisto ko tape. Amen. Aku tala mai heni o kune kei mo uia o aku ki he ahoni. Aku ne afio ia i he to mata o ni tamai he rani. Pe aku ne toi afio ia te koe pe moa i ta lau mai e. Ko lo hinga ia na aku lave ai e sa pateu mahu inga ke tau tauhi ke pere ngesi a tempare o tua aki ko tau ngai sino. Amen. Mahu inga o pito e kainga ke tau iloi o afio e o tua i ho lau mai e mamu lau mai e. Amen. E fiafi ko ni. Ko tu ilahi ko ako na tau fai na tau tala noa wheka waki mo toko taha na ne hoko ko toko taha ke ni whakahawhia ki tau ko. We talk about our Savior tonight. O ni hanga whakamahino mai te tau tolu. Ko hanga na uhinga e mea. O tau tui ai ko sisu ko alo e otua. Ko hai uhinga o ko tau tui ai na hifo ai alo ko ni o pekia ma ko e pe moau. Ko hanga na uhinga o ko tau ilo ai. O ne afio i he lau maari e tō taha koto ape. Amen? Amen. Tamai mau whawheta ilahi kia te koe he fiafi koe ni. Tamai mau whakamalo kia te koe ko hia koe ako ko mau whai. Ke mau ilo ipa ke mau toe ofi angat ki he afio na. Tamai mau ilo ke whakawhea ki mau tolu ke mau hao kia te koe. Tau ke tenta tau pe eke o ke toi fie maku pe ki mau tolu. Ke mau wako ke mau toi ilo lahi angat kia te koe. Heke ke lava ke tutupu e tau relationship. Heke ke lava ke mau waofi angat. Ka ua lewa ko mau wako ke mau iloi. Ko hai koe. O rewa ke mau wako ke mau iloi. Ko whonga, mo palani. O whai ke te mau tolu. He whiawhini tamai tu mua eki ke mau tō ai ngahi. Vesi fola ko tō ape. Ko ke lea mea ke te mau tolu he ahoni ko ngahi whakamo on. Ko hea eki ke mau wako o ku whai. Ke mau hanga eki o lau o te mau oki api ka mau linoa ia. A ke mau lau eki he aonga ia ke te mau tolu. E whanonga o ku mau whai. Tu wai ke mau whakafoke, whakamalo, nge ia langi hono kotoa. Ke whakateu ake a whiona he putao ka mo koe. E wafo alo ko si sukalaisi. And all God's people say. Amen. All God's people say. Amen. Pai tau peki nag motol he eki he fias koe ni malo apitu. Hallelujah.